ناجیم یکسر بچن ترکیه به تایبت جوینا لیجنه اولکاریا نتوی مگه که یا ترکیه دو هاتل دارخستن پشتی جوینه کو نزی دو ساعتان دوم کر داخیانیه که هات داین کو تیده بحثا پیواجوین روجلاتان آوین او جیهانه هاتن کرن. لجنه اولکاریان تویی دبن سروکاتیا سروکوما رجب طیب اردوغان ده جیویا پشتی جیوینا گونیزی دی ساعتان دوم کر داخویانیه که نویسکی هات داین و تیده بحثا پیامان و پیواجوین لروش هلاتاناوین و جیهانی هات کرن هات دیار کرن گود جیوین دلگل هف کرنادنا برا سوریه و دولتین یگوین امریکای ده پیواجویا ترکیا به ترور و گشدان گردونی و هرمی هاتنن رخاندن دی داخویانیه ده هات دیار کرن گود ترکیه به ارکا خوکی ولاتی گران تور د دستور نده گو پیواجویا آشتیه روشیلاتا ناوین خراب به و گوت مدجوین ده خباتا خوش بو گیشتنا ارمانجی ترکیا به ترور و هرما به ترور نقاش کر وینا بهیز آش بو ریزگار کرنا گلیمه و جیران مجباری گران ای تروری هات پشتراست کرن دبردوامی آدا خویانیه ده کیف خوشیال سر هف کرناد ناورا ایران و دولتین یکوین امریکا هات دیار کرن و افتشت هات گوتن دوی اف پیواجو نی آستنگه کرن ترکیه دی تفکاریا خویا چالاک ده هولدانیش بو دابین کرنا آشتیه و آرامی آماین ده یال هرمی ده بردوام بکه هروها و پشتگیری آمیاش بو خود کرنایک بونا سوریه بردوام بکه اجبلی وینا میا بهیز آش بو بردوام کرنا هفکاریا استراتیجیک آگود هرواری ده به عراق راحات یا آوا کرن به حکومتانو یا عراق رجی هات پشتراس کرن هروها بالکشاندن لسر شر لبنانی و غزایه و هات گوتن کریارین تندر ای ریوبریا اسرائیلی لغزای دوام دکه و اف یک سروریا آخا لبنانی هدف دگره. باندوره کنینی لسر هولدانین آواکرنا آشتی و آرامیا لحرم دکه. جواکا ناو نتوایی بیدنگه و نرخین مرووی و حقوقا ناو نتوایی پاشگوه دکه. ده همان دمیده دوی روسیا اوکراینای جبو آشتیه که عادل و ماینده. دزوترین دمانده گاوان باویجن. جوینا لیجنه گشتی اولکاری مگه که یا ترکی وی شوازی بود ده همان دمه ده دو دسته ریوبریا ناوندی یا دم پارتیه جی ناونده خواه کم ببو بردفکا پارتیا دمه آیشه دوغان پشتی جوینه داخویانی دا بردفکا دم پارتیه دیار کر کو دوی میسوگر کرن آزاگونی یا پیواجوی ایدی نه تالوخ کرن او گوت دوی آرمان جامعه یا سرکه او بکو قانونا چارچوه دمها تیرمه ده بکه و روژه و او رزقنامه پیوست ورن درخستن ام دوی مجاره ده ببریارن جه آلیه کی دن و عایشه گل دوغان راگهاند کو و پارتی آوان 20 ایلون کنگره خواه پیک بینه دو کمیته ریوبریا ناوندی دم پارتی لناوندا پارتی جویا بردفکا دم پارتی عایشه گل دوغان تکلداری نواروکا جوین داخویان یک دا هات راگهاندن کو دجوینا کمیته ریوبریا ناوندی ده کو دبن سروکاتی هف سروکین دم پارتی ده پیک هات پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک به برفرهی هات نرخاندن. عایشه گل دوغان آمده کرنا قانون که دمکیل لپارلمانتویا ترکیه جبو پیواجوی که آشتی ماینده ببه و که مجاره هری لزگین بناف کر. ده داخویانی خدا عایشه گل دوغان بحثا ریزکنامه درباره بریارین دادگاه مافی مروان اروپای ده جی کر. وی تکز کر کو اف پیواجو برپرسیاری هفپار همو اکتورین سیاسیه نتنی پارتیه که تنیه. و بانگ لپارلمانتوی کر کو برپرسیاری خویا دیروکی بجهبینه. عایشه گل دوغان هر وها تکس کر کو جبو پیش و برنا پیواجوی دوی شرط و مرجن عبدالله اوجلان ورن باشتر کرن. ده همان دمیده بردفکا دم پارتی راگاند کو که دم پارتی او امادکارین خواین کنگره دومینن و ده 20 ایلونی ده کنگره خوال دار بخن. ده داویا خفتنا خدا عایشه گل دوغان بال کشاند لسر پیشکتنین لروجلاتا ناوین و دیار کر کو دوی شرط و پفشونین لحریمه بداوی ببن. و دست نشان کر کو روجلاتا ناوین حوجه دموکراتیک بونیا و بانگا آشتیا حریمی کر. نا یکسر جیم بچن انقره نوچگه نامه گنل ور آماده گنل قوت به دم باش دناز دم باش براستی جی پیواجوی که هیل ترکیه همان دمه ده جی روژف گرمه ام یکسر بپرسن هورگولین کو بتایبت دو جوینا لیجنه گشتی اولکاری ترکیه کم بود همان دمه ده دم پارتی جی دسته ریوبریا ناوندی کم کربو
هورگولیان کو درکتن پیش ام تخوازن شتا بگرن. بله دو جوینا لیجنه evleyi ya Türkiye'yi hat saskirin dibin serokatiya Serokkomara Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'ı da bıkasya 2 saate donku piştevi civini dafyenek neviski hat belavkirin brasti civini da gelek dışati akaktin gotu beşkirin mijarin geşedani rojilat navin hatiye gotu beşkirin her visa mijara pevaje çari serici hatiye gotu beşkirin Taybet dinabera peymana dinabera Amerika ve İran'ı bağlayıcı kefşiyatiye peşvazi kirin. Lisar Suriye bigre hatta lisar şerrin İsrail ve Filistin'i ve lisar mijarin rojulata navin bağlayıcı nirni xo anne zaman. Em dikaru ya bebejin. Gönül mesela Dem Partiye jib taybet civina xwal darxistibûn desteya rêveberiya navendiya Dem Partiye wan jî daxuyaniyên giring dabûn di derbarê pêvajoyê de û heman demê de jî gotibûn ew ê kongreya xwe di 20 îlonê de eldar bixin. Mijarên ku wisa ê pêwîst hûn parve bikin hene divê mijarê de. Belê weketê zanî do civîna Dem Partiye hat darxistin. Divê civînê de du mijarên sereke hebûn yek pêvajoya çareseriyê û di vê çarçoveyê de darxistina gavên qanûnî avêtira gavên qanûnî û heman demê mijarên kongreyê bû. Ayşegül Doğan berdevka Dem Partiye piştevê civînê daxuyanî da û got demildest divê yekser qanûnek di çarçoveya pêvajoya çareseriyê de meha tirmehê were li ber parlamentoya Tirkiyeyê divê ev yek neyê talûq kirin ango paşxistin û her wisa derbarê kongreyê de jî got rojê wan diyar biye wê 20 îlonê li payîzê kongreya Asaya Pêncemîn ya Dem Partiye wê were li darxistin wisa di vê çarçoveyê de axivî. Ji bo meseleya CHP jî bi taybet ji doh ve dîsa rojevek heye Serokê Şaredariya Bajarê Mezin a İzmîrê îstîfaya xwe pêşkêş kir. Bûyî hinek kesên din jî ê ku di Meclîsa Bajarê İzmîrê de cih bûne wana jî îstîfaya xwe pêşkêş kirine. Di heman demê de jî 11 kes 11 parlamenter fezlekeya wan hatî meclîsê dibêjin di nav wan de jî Özgür Özel hene di nav wan parlamenteran de jî gelek parlamenterên CHP'ne rewşekî wisa jî heye hûrguliyên wê hebin li ger we wan jî dixwazin bigirin. Belê piştî biryara dadgehê di CHP'de rojevekî germ û alos çêbû her roj geşedanî nû pêktin alîkî wa îstîfa jî berdevam dikin lê îro derbarê herî davî li gorî agahên davî derbarê 12 parlamenteran da fezleke hatine amadekirin ji bo parlamentoya Tirkiye hatine şandin ew fezleke çarda dosyayan pêkti helbet ne tenî yên CHP em dikarin hin navan bêjin Serokê Koma CHP'ya parlamento Özgür Özel Serok Vekili Partiya Baş Angoya İye Turhan Çömez Parlamenteri Erzincanî Mustafa Sarıgül Parlamenter İstanbul'e Ahmet Şık Tede derbarê 12 parlamenteran da fezleke hatine amade kirin. Özgür Özel ser vê fezlekeyan û axivî û wisa got em êdî hinî va tiştek bûne ev yek bandor li ser me nake. Em dikarin herî davî ji bo fezlekeyan wana bibêjin. Belê gönül meseleya ew îstîfaya Serokê Bajarê Mezin ê İzmîrê bi Serokê Şaredariya Bajarê Mezin ê İzmîrê îstîfaya wî ku derketî pêş ew serçe esasî bû. Helbet me got CHP de ev geşedan berdevam dikin du parlamenter îstîfa kir bû îro jî şaredarî îstîfa çêbû dîsa ji ber vê rojevê û ji ber tesîra bandora vê rojevê ev yek rûda. Ev operasyona herî dawî ya taybet ku bi biryara a teqeskirina butlana mutlaq jê re dibêjin ku bê biryarê ku Kılıçdaroğlu hatibû ser erkê Serokê bajarên wekî İstanbul, Ankara, İzmir ên CHP ji kar hatibûn durxistin. Gelo bi vê mijarê ve girêdayê ew bajarê mezin ku ji wê ew jî îstîfaya xwe pêşkêş kiriye? Belê do serokên bajaran ji aliyê meyakaya Kemal Kılıçdaroğlu'yê ve henekî wan şevkê disiplînê kiribûn, henekî wan jî kar durxistibûn. Bi rastî di CHP de hem ji alî Reveberiya Kemal Kılıçdaroğlu'yê ve îhraç tên kirin, hem jî aliyên endamê partiyê jî ji ber rewşê îstîfayan pêk tînin, îstîfaya xwe tînin ziman.